Jadi berapa sebenarnya anggaran untuk kita menjadi host MotoGP? Okay. Untuk kita dapat renewal daripada Dorna contohnya 5 tahun. Okey, berapa anggaran tu? Okay, the rights fee memang in the millions lah. Okey, USD? Euro. Okey. Euro, right? In the millions of euro. Tapi kalau compare dengan Formula One, kita punya cost is 1/4 or 1/3 of Formula One punya cost lah. Right? So anggaran dekat situ, kalau cost dia lebih kurang dalam 400 juta, maybe it's 100,000, 100 million for the rights fee. Ini anggarannya. Tak boleh bagi dia betul. Saya cuba korek tapi tak dapat. Okey, tak apa, teruskan. Right, so it's not as expensive as Formula One, but of course the cost has gone up lah over the years and so on. In business, prices year on year dia akan meningkat. Tiket kita masih sama, kalau ingat harga kita revise tahun 2022 sampailah sekarang, harga tak pernah berubah, right? It's not fair. The fans might say that okay, memanglah sebab ni event, national event and so on, but we are running a business and year on year the cost has gone up. So to be fair to SIC, to be fair to the government also, and of course kita ada inflation every year, by right year on year patut ada peningkatan, but this year kita still maintain harga yang sama pada kita tukar pada 2022 sampai sekarang harga yang sama. However tahun depan might be a different pricing, so nak beritahu awal lah dengan fans semua, tapi of course peningkatan tu is needed untuk kita sustain kita punya business lah.